Telikete ndinwane chao kiutetia ngoko. Datika ni miongoli na ili mudhikisia saa ile siya kiyokoni. Tuliketa imwe ndini wani chao kiutetia ngoko. Nigana indi temane nengaliko yiva. Indi tiutedha ni ato kwekalandhi tokusuwani abamwe ndini wani chao kiutetia ngoko. Number woloka. 1 Yo tutu ya tuwane na keo yuna ndeo kwa tekana. Anadia sisi tutu kwa tekana ndeo sa. Mtunda serious. De no su ya ndeo na ikalagu. Kwa ndo na. Teketa mwadi miago. No ekalo. Hello. Wake wata. Nita wa Sami wa Mulinge nina nzao yawe ya mitambo ni ambaito ndini wanichao kiyotetia ngoko tuinena nao. Beta masi. Yes, masi. Ndiyo na muhimu mendia masuka masuki. Yuwe. 2017, no, kiena kumania na mondo, metao ni. Na yu, kwa wakatu enda na, tuwe kalanya ilovi na, yes, ya komusi. Na fosua manye sami ndiye sikana muka na mukai wati tetwa na twilibati muka yetiwe. Ayetiwe. Muka yetiwe ndio kakono. Na yu ila tokie kalanyani wanusa amba tibabika bandu kwanza uta 2020 pesa hivi ya enyoke saizi onandeina na. Na yu saizi ona kondo no kumbata kula konongozi na aliambia niende to malayani na kwa forilo na ndiye zanena mondome saizi nake. Na yu siana yu hizi yake ni sienenga enda ya na for the time yu kwa yu kwa ito alati lila siya kwa na kuma kuwene numete. Tuwaitongani haba mwe. Okay. Wayo nasiana? Nayo nasiana na ina twele. Na yu tuwase yu ena almost nyeyele utakuna simu wanakutuma mbesa ndeo tumani wambingi ye simu yu nyadina wakwa sami nyese nganondo wanakwa chano nako nana simu ya kineze mteja. Yu nyese nganye yu nikita kutila nezi isia na ipa imundo ndiye ya foril mbene tina nyeko ndewa ni confused yonondo ninduwa nivenie ndina otherwise yuni kite ukila nundu ni mteja kana nikita ibaki. Kalite vindajana ata utoka? Ele kutwasye nota wile kumwe wa dhanda tu. Mwe wa dhanda tu? Omwako? Okay. Na yu ayuka mwe wa dhanda tu ana ya ilendi? Ayuka kuka mwe wa dhanda tu nonoka twasi avita weekendi. Okay, ita kwa mwe nonoka akele. Kwa mwe yako kakele. Natika dhina kedhaka mkwati? Nye mwene ne kuwa kuko asita weekendi ili unde lunetwa I love you. Pala wekala? Ona na mwezi yani nondo kula wekala nesile nomba newa wadhani kuo. Nanezi anondo nenezi balozo kumae kanitwa uyani. Lana ndiye uyani na mukuli ende ni chauzi tumaute nuka ndondo miambesa wenda ni kata ni nasiana. Ambia kuoni kuomie na wende na nisi yoke musina niti ngomisi. Nuka kana mbesa nuka atuma. Nye yu kuma bubu yu ona nita wajiti yokumbia kito nuka na ende akili yu kapisa. Kai nuka yu. Kai nuka ona simu ni wese namba ya kwa nundu niko na kengezi ya mteja ona ndesa kosa simu ya mundu akangunia simu na yo. Yu yesa iti ya nye sambi kusema kweli nyane na tena nundu kiana si sukulu siti na pole. Yu nyori zaidi ya mingu sani weni kita ukila midi bwana onofe ya ni umiaba niko nenya kwa kuya nishepe ndembe omesi yake nuka kwa kila wakwa atakapaka ngukuba nate siya la piyoni kana siya nasika komeu. Muona nete ko ilobi pole. Muona nete ko ilobi. Na muyona nandanu saa?
ni wanusa lakini ndona aino ikwanzo na hita waambiranga kana no nusa nundu ona ndona ni napenda marina mbati ndanusa usi mwinge muno na mwenda na mwatwana ni mwakia kwenyu mandia kwenyu ni mandia nundu no mandia maoka na meso kutingi baadaye malati twana tutwakwa Kwou musee waku no uthukuma. Uni uthukuma. Okay, na uyasie simu ndi ulika kana tumetate? Simu yake no na mtu no na mwana wana taino no nikitata kila ndateka kuthie leke. Kwa katu tate kote thano ugo uketete ombuloko. Kwa katu sisi. Kwa kwatio. Apole kakwe. Mutwano ndethe nai. Mathina cho ne gwa ndio la mwetu ola mwetu na asia mezale jo twa bayetse ke la me utsembe zero minge mara si dangale. Your call will continue after this important message. Urgently update your SIM registration details. Dial star 106# to self-update or visit an Airtel outlet with your original ID. The person you have called is not reachable. We will notify you when the mobile Kwa ni notifying. Indeed, one never go. They must process your request. Okay. Your call will continue after this important message. Urgently update your SIM registration details. Dial star 106# to self-update or visit an Airtel outlet with your original ID. Okay. The person you have called is not reachable. Masi. Watu atukweta Masi. You Masi. Asia ima mume wa kume obo. Ina kiwa wipo. Lakini ye mkumu no yokesa hivi ona umwe yake datika tena ndio inoto kito mzima ona yake nondo yona immediate design you ona uyo yito ndio tena mwe mwenye ko tuina leundene na ito kitakuya ndio na we mwana ya Ko yona nyamwana onda ilio ndana ilio na nekulia andu ange masiani iwe nake mwana keose andu ange mundu momwe na wayu yusainge uimba kumukonya simu yine kanane kole kutinda ni mutabeke na linanda makwa kwa na muka haise mundu anande yekela mundu ena kwake na wenu noe Okay, kwa uno na nikuma mwai wa thandatun wa mwonza wa nana no wa kenda aendie na akilia pala wokie ze ilobi kuyothi ukomesi no ukutumana lakini wethi ye heo uyane na mwezi yo uyane pandu mwandike adukuma kuunda ndimba na iko sande adukuma aba adukuma ngani mawaze ilezwe se ilezwe kanandeleba abana ni makanga na bala wa dami wa hapa mana ngabe bana nona mwe ni ngomba alikombe anoko eka enenge tikire kwenu kanondo ase anomba na ume yangi na nyenondo ndenda stress nyena jito mwe aika wono enda ni wo kweka kupika ku pole masi eka tu utediende osabina. Okay. Ndio kubitha Masi utwaya waku ni moito. Biblia ya sia githangathi ni kiito. Indi ndia ni ngito kwi githangathi. Na isi Biblia tio. Ya tio na ndeto Yesu peka diketa wa Mungu wangu we wajua sababu yue enda kwa asiati Masi mutumia no Masi
utumiona wa masi no the level ba no tabasia ya Ross era Ross Mukwekwe Ross Mukwekwe ne ba kwa ta aumeme yende ne sa makenda akakwa wingi yani makona makamweke akwekwe makona akamea nini ugethe aenda ingi mutumia omwe anywe bangi aunje zitenji ziambazi ziakumangariza eona nini ninde yani ya mundu so kulia no bena ngale nene nake mundu akwatwa ni Rosi Mukwekwe ona kibetike mwakike ni atona ujua mara tetha nie na cho yani atona ujua na mawea maketa mundu so ona atoma ni beti nguthu na nicho kitumi ito Ross Mukwekwe na Ross Mukwekwe Ross from the Ross ila yungamete akala Mukwekwe ni kwekwe ila utaka ezo kutaka kubila ondo kitaka ngibila mbemba siende na omea ito kutubira wa beba ito Ross Mukwekwe nione kwata we makolo mende ne sa kolwa ikwake na kila kiba ora tithe na monene utumionde na kindu ndena kindu kwa uye kumo na joge githaiwa ndena kindu ni kumo na kigila zya kinini ou nikaiwa nisema utaimana bandie na kamagira iwe bondo ina watena hapana mundu ita wa muome wa masinu nenuka itino waziu moile itino waziu moile kele kwa moi lakini kuma Mukwekwe oka rati Mukwekwe era Ross Mukwekwe watos kuma oka mudhamuzu ni wa kwata niyo banini mundu ameosinda nenda okuya mwetu wa mwaito mase mantha bandu tona uthukuma ibalua nondo mwaito mone mathukumie ibalua oyundu kethe wiyete ino yikalanthi alandu mai na ukoma mai ana mekalile na mazia twekala bano tukwa na twathikula kwi Syria no matona utwa ati yundu tegwa na namo lakini mazia nikabaindi matwa ati obute imantha leu lakini kwikalaba kuitoneka kwikalaba ni kweyo wao toiliende kuna kumase okilla umanthe okibalua kwa muto iyo bandu kyoneka kibalua wethukuma nduka yamwe ni kuthukuma ibalua izu ithukuma wana mwaito cia kutake uo kuboya ndungwa na kwiko kila kikwa ukakwato silingi cia kujiyana kwa muthena ciana ciaku oikabona na nienda ciana ciake we ndio kwa ciana ciaku ikabona ndikwa ati ciana ina ciana nina muzio na thina ciina bateke ndo kwada kuma kwa mundu baina bina ndie kwa cia nundu na gundu yuwa nundu na gundu imena nundu na nona kile arabe inyawa muome agitambia oya nundu ezanga yumwambe uwe ni kata Muko yu ekati mantha undu utona kuthukuma kibalua nundu amwaito mone mathukumie we thukuma mantha undu utona ukuna kibalua kuna kibalua thukumia ciana ndikuya wambothi wendo na ndikuya kwa kubebe mundu utona kwikwatia weta wa mse kwao yunuete tona kwikwatia nuwe kia kabuti ka mse nuwe kia kabuti ka kibeti witha wikia tubuti twele nikana withiende wajuni wangangana na family nundu muse waku kwao yuteito na umweta muse niki nengi muse wa mundu ti uloto no provide lakini muse usuno ku provide na ningwa nitailo mwele wa kwasi nukoka lakini kwao yutondu ndanoka na nde kwa simu no boetie yumantha undu uthukuma mwana kimama yela waendie mwana kilalai mwana kimama yela waendie mwana kilalai ndio wetola wa Biblia ndio wa Biblia anda yewe indete rowe tiagirito kuia mwana kimama ona ndetwe ndawetetwe na athi akwata na namo yo kuya ila mwana kimama waendie ni kwandikitwa akwata namo mo kadharamba kadhalo mpaka last coin mwana kilalai mwana kimama yela waendie ekala na ithe akwaje maundu ange na ni wensio kusioka konye nese mutumiono kweso sioka na atona ila ende na okumbanya aizo kusurprise weme wamini you ende wanyuka amutungie na imu bangu la medho Biblia mbe akio no tuko na kwaje ne jau medho no tuko na kwaje no tano mase kwao yuwe kuile huko ile lakini msewa kuno kweso nenda kwa mase ate na onde ala mwiba gwe na onde ala mutwa wa watu ya mzee wa kuni wakunda obanini na nipone siokelela the one wendete mzee onusa enda for that
nondo mutwano ti rehabilitation center bala waliolela mondo aikano kalala ikanini pa ikalala ikanini ayono kamuthengi kanini ayondo ndanuza muno ni kuya the one way bata noki ndwe bata noki the one way bata noki unga mabundu bata noki the one way bata na mundu we mutuo mona ndwe bata na mundu we mutuo mona lakini wazia ukamwaliola mwatwana ndakalioka muse wagu agerete kwetua yunende yusi okie bala watwa ni muthengi wa kawaida muse usio no kuma kalaje kibeti kula kila medhia ni no makosa manini malikile nda mwaja ka ekibeti na chakwa wemba makosa malikile na obvious ndwe sawa tabwa ndona noke ibo nde sawa tabwa ese chetiwe nde ambasi amaneye ku yuko azuno makosa lakini no makosa manini mado no kwe wange watondo tondo ni wethi hapo we yukita ikuendea yindwe musie ndona lungwa ni mondo masilika ke balwane thukuma mulinga wethi ya imani no musoma ngondo gotabia when you find yourself in a hole stop digging no ekienza ekaenza wethi ile imani ongamya wenzi wako ekala pa uyu no ekienza na batu oneka nyendo no moya omanye wano osuwe wapau alafu aiko ya kuona sio makegata asio asio kwendona kwoko kwendona pengine kwiko ndo na odokoma na kukwe kunduto na odokoma ndukatate amba uthio uke tumbo ikati kuna kibalua ona kukwe ibalua thukumia ciana ciaku andu imathukumi kwi atumia ingi matoka amucio no monthi na simuzio timbo ona mamutha motima bo in fact matwanete ku ilobi na magazia so wano zuno rwanete kama tabioju zitu ukweli na ingo twenda not rwanete no without rwanete lakini also ama squad not rwanete nisene chao not rwanete nondo kendo chambe ambie udhama bala wese na woka abana no izini mainge baogethia mekomani aba ona agumenda okwa ambie udhama bala bese kiwe ne mase adhibange mase utese na kibedi cha umomo si choko ilobi oneka maondo angi onanduki endo thwo muono mbane no kire no yeno kaone akiye kithineke no mbabe mondo onatino mbabe mondo ukona mondo ome unumina chumwa kenge na kenge bandu mapata make mosawa in fact na mosawa nesa nondo aomete kalate te ose mabata nitikwata waikitai mosawa na mokwele tukwata waikitai wazao na mondo ome unumina mwai muima na imi nongi mabata make matemo no bungu yiwe yiko fizi tutapokea hapo